салом ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. оғоз мекунем. аз фоҷиа сар мекунем. як варзишгар хонуми 18 сола аз шаҳри Милани Италия бо номи Эли Матиуцо дар як садамаи нақлиётӣ ҷони худро аз даст дод. тақдирро бинед ки Эли чанд рӯз пеш ба мамлакати Сан Марино ба дидорбинии падараш рафта буд, вагарна ӯ дар Италия кору фаъолият ба он ба сар мебурд. гуфта мешавад ки Эли Матиуцо тавассути автомобили тамғаи Fiat 500 ҳамроҳи дӯстписари худ дар шоҳроҳ ҳаракат мекарданд ки дар як ҳолат онҳо аз уҳдаи идораи ҳаракати мошин набаромаданд ва маҷбур шуданд ки ба самти муқобил ҳаракат намоянд. ин ҳам дар ҳоле сурат гирифт ки аз ҷониби муқобил автомобили тамғаи Volkswagen бо суръати баланд ҳаракат мекард ва бо ин сабаб миёни автомобилҳо бархурд ба вуҷуд омад ки дар натиҷа Эли ва дӯстписараш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданду ронандаи автомобили Volkswagen осеби на он қадар ҷиддӣ бардошт. Эли Матиуцо соли 2019 дар кишвари Швейтсария иштирокчии чемпионати ҷаҳон оид ба рақс дар рӯи ях буд ки ҳаминак дар авҷи камолот қурбонии садамаи нақлиётӣ шуд. сабаби ҳамаи садамаҳои нақлиётӣ бо суръати баланд рондани автомобил аст ки чунин натиҷа дорад. писарҳо шумахерӣ кунанд, хайр мегӯем бача аст, ба хонумҳо ки ба истилоҳ педали газро нишон дода бошад. ҷанҷоли калон дар Бундеслигаи Олмон. вақте дастаи Боруссия аз дастаи Бавария шикаст хӯрд, ба қавле аз пасаш овозаву дарвозаи зиёде ба вуҷуд омад. як бозингари Боруссия ғолибияти Баварияро харидашуда хонд ва барои худ дарди сар харид. гап сари нимҳимоятгари англиситабори дастаи Боруссия Ҷуд Беллингем меравад ки баъди бо ҳисоби 3-2 шикаст хӯрдан аз Бавария, довари бозӣ Феликс Цвайерро барои пешакӣ маслиҳат кардани тақдири бозӣ гумонбар кард. Беллингем дар нишасти матбуотӣ сабаби шикаст хӯрдани дастаашро чунин шарҳ дод: шумо бозии асосии Бундеслигаро ба доваре боварӣ кардед ки замоне барои пешакӣ маслиҳат кардани тақдири бозӣ муҷозот гирифта буд. ӯ таърихи мавсими соли 2004 мисол овард ки Феликс Цвайер дар як бозӣ ҳамчун асистент ва ё кӯмакчии мураббӣ фаъолият мебурд ки барои пешакӣ маслиҳат кардани натиҷаи бозӣ муддати ним сол аз фаъолият маҳрум гардида буд. Беллингем низ ин таърихро мисол оварду довари бозӣ Феликс Цвайерро ин навбат ҳам ба порагирӣ муттаҳам кард ва дар натиҷаи бозии Боруссия ва Бавария маҳз довари мазкурро муқассир донист. акнун мақомоти интизомии Олмон ва иттиҳоди футболии Олмон футболбозро маҷбур доранд то мақсади аслии худро доираи ин қазия рӯшантар шаҳр бидиҳад. агар ӯ воқеан доварро гунаҳгор медонад, пас далел бояд биёрад. дар сурати исбот кардан натавонистан, ӯ маҷбур аст барои тӯҳмат ба суроғаи доварон назди қонун ҷавоб бигӯяд. хулас ҷанҷоли калоне Беллингемро ба мақомотҳои қудратӣ интизор аст. капка аз даҳони худаш мемурад, гуфтани гапаш ҳамин да. чизеро ки интизораш будам расид. вақте Почетиноро ба ПСЖ оварданд, чанд нафарон гуфтанд ки ӯ дар ин даста муваффақ намешавад. ман интизор будам ки рӯзе худи бозингарон бо эътироз Почетиноро аз кор мегиранд ва акнун қадамҳои аввал ҳам гузошта шуд. бозингарони дастаи ПСЖ норозигии худро нисбати маҳорати мураббигии Мауритсио Почетино ба раҳбарияти бошгоҳ расониданд. футболбозон аз он норозиянд ки мутахассис дар бозиҳо аз нақшаҳои иҷрояш хеле мушкил ва бенатиҷа истифода мебарад. ҳамчунин атрофиёни Месси низ аз мураббигии аргентинӣ розӣ нестанд ва онҳо иддао доранд ки то ҳол мавқеи дуруст наёфтани Месси дар ҳаят ин як нав хусумат доштани мураббӣ дар нисбати Месси аст ки Почетино то ҳол намедонад ба қавле ҳамшаҳрии худро дар майдон чӣ гуна истифода бубарад. ҳамчунин онҳо шикоят карданд ки Почетино дар ҳар бозӣ нақши Мессиро иваз мекунад ва ӯро дар ҳар мавқеъ мавриди санҷиш қарор медиҳад ки ин боис гардидааст Месси бинобар сабаби гол назадан мавриди интиқоди шадиди мухлисон қарор бигирад. аз ин рӯ кор мисле ки ба тақдири рӯзҳои охири сулҳ монандӣ дорад. вақте ҷанг сар шуд, бояд як тараф шикаст хӯрад ва ман ҳеҷ бовар надорам ки Носир Алхелайфӣ барои ким кадом як Почетино аз баҳри Месси гузарад. ман аллакай бо ӯ гудбай гуфтам. ҳамзат Чимаев мисле ки бар қасди ба қавле тағабозиҳои Ҳабиб Нурмагомедов дар UFC дар нисбати Ислом Махачеву Зубайрову чанд рафиқи дигараш
خودро شاه UFC اعلان کرده نیست. این در حالی است که حبیب نورمگомедов در وزن سبک چمپیونشوی اسلام مخاچف را پیشبری میکند، ولی برای موقع مذکور قفقازی دیگر حمزه چیمایف نیز خود را مدعی می‌یابد. اکنون پیش میآید که قفقازی‌ها میان خود برای تهمه تقسیم نشونده دست به گریبان شوند. حمزه نتیجه‌های بهترین دارد. در 4 رقابتش در UFC 4 غالبیت دارد، ولی اسلام بعد طی‌کنی راه کلان همینک در گرد و اطراف کمربند چمپیونی می‌گردد. حمزه حتی از UFC خواست تا برای او در هر نوبت رقابت‌های UFC جنگ بدهد، چون او همه طرفه آماده است که با دل خورزگر اندر میدان شود. اما اسلام مخاچف با حبیب نورمگомедов در این مورد اندک عاقلانه‌تر مناسبت میکنند. زمان حتی حمزه را پرسیدند که با حبیب رقابت میکنی، او گفته است که اگر خواهد فرق ندارد، پورا میکنیم. این گفته‌هایش با قول جنجال کلان را میان حمزه و حبیب به بار آورده بود. اینک در عرفه چمپیونشوی‌های اسلام مخاچف حمزه چیمایف برای شنانیدن اعتبار خود یک باره کونور مگرگور را دعوت کرد که از جانب مقابل مثل که قبول کرده شد. حمزه چیمایف در توییتر کونور را اشاره کرده نوشت که ما مرد در لندن بیا این کار را میکنیم، شاه بر ضد شاه پیشنهاد کرده است حمزه چیمایف. کونور باشد در جواب گفته است که این مشکل نیست. اکنون دینا وایت روی نقشه جنگ آنها کار میکند و حبیب و اسلام مخاچف در موضوع کمربند چمپیونی رقیب نو پیدا کردند که نامش حمزه چیمایف است. زلاتان ابراهیموویچ باز مخلصان رونالدو و مسی را جنگ انداخت. کوشش میکنیم که آتش همین بحث 100 ساله اندک خاموش شود. باز ابراهیموویچ بر این آدمان با آن نفت میریزند. پایگاه خبری مشهور ورزشی فوتبال ایتالیا ضمن یک مصاحبه از ابراهیموویچ خواستند تا نظر خود را دقیقاً بگوید که با اندیشه او میان رونالدو و مسی کی بهترین فوتبال بازی سیاره است. ابراهیموویچ این نوبت به یگان شوخی و لقمه پرتایی و کنایه‌زنی گفت که انتخاب کردن مشکل است. اگر که اندیشه من بسیار مهم است، پس من مسی رو انتخاب میکنم. من با او بازی کردم. هر چیز او میکند نتیجه مهنت و زحمت در وقت تمرین نیست. او همین خیلی تولد شده است، گفته است زلاتان ابراهیموویچ. البته بعد این خبر مخلصان باران دشنام و دلیل و دستک رو بالای یکدیگر میریختند. مخلصان پرتغالی دلیل و رکوردهای نوتکرار فوتبالباز دوست داشته‌شان را پیش می‌آوردند و مخلصان مسی هفتمین توپ طلایی بازیگر خود را. خلاص این اولین بار است که ابراهیموویچ از میان آنها خیلی جدی انتخاب خود را رسانه‌ای کرد. زمان از او پرسیده بودند که رونالدو بازیگر بهترین سیاره است یا مسی، او گفته است که از میان رونالدو و مسی زلاتان ابراهیموویچ بهترین فوتبالباز سیاره است. ابراهیموویچ با قول گوزن فوتبال باقی میماند. دوستان، هر کسی با کتاب و شعرخوانی توجه دارند با صفحه یوتیوب کانال خیرات ابونه شوند. آنجا کتاب‌ها و شعرهای شاعران کلاسیک و معاصر در شکل نوار و فرمت آدیو پیشکش تماشابینان می‌گردد. دوستداران کتاب و شعر با صفحه خیرات. با همین تمام، تا دیدار، خیر.